chuan hun thamin tatu pathian chunga bolon thu seini sarkar kan hotu te du sarna zara sarkar thar ngai poimo tak mai agriculture department en kon tijinga hunre lo ta chung kan leya kan minister zong tak season politician agriculture tuile dai shian zau tak nei kai shwena chak felle gilnei ka wangin na sa taga mason turin phu takin ke campaign lai mekin undang api pokok lo ngai don ta sarkar na thok kan ni awangin kan tho chung rei lo te hi katan chuan thei ngai lo tur ka career abun hlu takani kan minister zong tak le hin zawai chunga lon thu ka seya chuti rual chuan engamo thanem ngai lo tu ka wanga ene routine te ka lo nei ani chuan mingai dam kan yen bok ani department ko to na chuan hun rei lo te chung election a hun tam zo kam han bok awangin ero ka pathei ro lo chungin ka tuina berani ta hiale mo ka dia to pin ma kan la tlang in ka sia officer tak tak te experience tak tak te hun thara sarkar thara hun ero thara nen ma kan na tlang tha a phuro ma ka tui le ni ti kan sei duwa mun dang a chuan kan duty ka perform kan tuma kan puta kan ho tu tena mo phurna min pek ti puitin kan tum sakya de maya chief mai ka kan tuma agriculture department ro chon ke ma bi mimal a han sei ta aya ila work is worship ti riru tak tak nen kami riru nen na tho thein ka ria ti ro chuan service to mankind riru in passion di tak nen na ka thok thein ka ria George Washington Khan, American president, I'd rather be on my farm than be emperor of the world in Australia. When you emperor of the world, and the Ijuan a farmer, Hadam, Takman, and Tokan, what it was really agriculture, Srina Khan, and Srina. He been drive to it, he don't feel a mara to pay, don't know. Hanshan can do what they say, and he was one on Tato Mai. Asri mai ni lo ataka practice nge ya at hoki agriculture a chuan officer te thok tu te kan mo ni in ka sia when ya min ron som na lekha khain motivational lam de lekha om de in ka sia da wang chi zo chuan kari lu ka ran sia mani agun to farewell speech ni pa bo ang chu kan minister zong tak po kan hu ala sei don rualin kan soima chu sarkar policy da thil dang chu kan pu ber sei tan kan phe de panga when you hear agriculture department trangin chuak maila thom halama bole by file ka vilzui dona ke chuan lo le lei pui kan siam ve rap maya mara chu nei ka cha men special drive for enhancement of food grade production te oil palm production te agri fair ti te kha ka sei fo thin ve kha nia kham khai ro chu kan nei man don talawa ka wi tak za talo nei nge tur point kan cha tu chawani when you hear agriculture sector priority of the two sarkar dom tak mai khoi tu thatak kai shoi nan hoya kan ne ya in to den le agri economy dom kanan tun hun aya tha golden opportunity hi oma in o ka tia ka soi fo maya kan pune na point nan ni hun la ya kan mission kan complete thei lo chuan tu menan thei to bi chung lo bang ti hi kan ai dan ani ya ka soi thin dan pon ya chu chu ke ni ho hian renia kal khom ni thiam te hian rem chan na lai la India rama agriculture sector abik takin north east anga the phei chuan state tham chak ber la ele barin to the model state ni tur hian tan la ila chu strategy mumal tak kan siam kan tin lo ni ro chuan kan ko hi kan tha ngai ni o kan ram kan state hian ti te pokha an nei tu ngam po ngai in ka sia ado le chuan in agriculture hi bitin chokleng thleng phak mani choka bitin choka thleng phak malap na ani department dam te chu kan ngai tu thil man ni de bo a thil dang kan sei na de bo khan an hanin sei po poi mo viau thin tak na heng thei fruits kan ti le pangpar kan ti te sanga theng pon niang chu ko zong hen kan lo tui puin kan chot theng hi theng phalo in kan ei le bara kan in hang fa na lo ni lem ran lo wa e pu le phalo chu ko te lo tam khop ma ya dragon fruit pe chu pe ni pon du na kan le nom lo ni chu ti ang vel chu ania chu bang chuan heng ho tel lo hian hun rei tak kan khosa thei le ngani ama ro chu hanjin chu kila ami ra ma te rice min lo lui lo kar khabdan min lui lo he chu kan boi der ma ya chu bang chuan in
ei le bara cho tello che kan ei le bara hian cho tello ro chon ni khat po kha mi zo te hian har sa kun man dal kan har so ani department hian kan focus di tak tur ani em a lok lo ni chon he kan focus na tu niang kan all glory te lo mani chuan chung chu kan dei le da na me glory kha kan la nei lo hrim ani chuan in glorious years kha kan ngai mo approach kha kan nei lo ni chuan engtin nge kong kan la kong ti kha ngai tu mi thiam te na ngai ka sia no pui pani na ti lama khan me ni son sang ko son di khan Winston Churchill British Prime Minister khan a sarkar te me ni son pathum khan cabinet a ko ba ta chuan thu soya chuan engma lan emo tiam tu cheu ka nei lo ka nei chun chu thisen thorin mi tui le tham tui chi ani mai tin he hian kan nu na ke ma ko hian kai khoi fu chi na thar te mo na thar te kan la don hian min be sin sang tak ne lo thira ama ro chu kan nei chun chu thisen thorin mi tui le tham tui ni chu tiang tak an na thok kan nei chuan eng anga quality sang mo IQ tha po ni lem lo mai langin kan performing kan achieve mai do na ni chu tiang tak chuan kan fan ma the eng tin nge kan khai khoi chin o ti hi vai nia in zo ti la kan wa thai che sem le kho sem ma hian kan cham rei ma toem in bi chian nga yan asen tu department mai ni lo ni puilu oi na khop thar chok tu department ni te po hi tu de to ta ila a changin agri credit le crop insurance de kalpui turin hi ruam man te kan tu te kai khoi na hoya kan so je do na market driven agriculture kan kalpui don ta hei hi thil nge paradigm shift lian tak mai ani do na alomum tak zeta market ti chak turin production la mero chu a in thun zon tlat angai do na chu lai tak chu ve ni ke ni ku taun ta ni bu her khol ina her se lo bu thar cho hi kan gol ani lo chon mil su som sai po ne mai la ji kha ni don chong lo bani kan WRC nei tu te chu an mi chorten hlo tam zo an tel me na khuna kan oma hi a reverse tur chuan reverse gear kalpui tur chuan ke ni ho hian engtin nge chan kan la kam na sa taka ke kan pe na ngai ni don lo mi ti te po kha kan sei wa ador le chuan in value addition chung chang toi te kan sei wa kan resource nei man tang kai dan shi officer kan mo ti hi wen ya kan sei du ni central tang sum te minon peru ruya SNA account to mai tu rei tak tak cham bang puri ja ke chu ga we ni tho zung thei hi thain ka sia tho timeline kan set te po hi a double la triple khen hian kan extend ngai kho hian kan oma kun kal to akham tun hune ro chuan kan free tu ten te to pin ma no na do na kan pu ten chung ko ma chuan lo cooperate ta quality tak oriented in initiative kan kalangai ka timeline job box hun mumal taka quantity ni lovin quality te po hian tan thot thai la tin kan in hung bin na kan barrier se mo kan ko kun chewa tang hianin officer chen khat mindset ang chi te hi chu kan chua convergence te po hi kan kalpui ngam ngai ni kan chief minister zon tak mai poi mo ang khan status quo mo conservatism angin ru kan putren chuan kal phung thar ron theng le ka hi wei ni hian kan ti lo ting thei long ti karinga chu bang chuan mechanized farming te po hi arin ta kem mania po kan officer ro kan thu khom ma chuan kan soya kan mechanized dan te kan machinery chote helaya kan deploy dan zong te engtin nge audit te kan nei ngai em te kan dia kan custom hiring center te kan audit ngai em te kan india chu venia hian kan audit ngam te po ngai ka ria tin research extension lam te po hi tun ai hian kal na de usat ta ila heya hian electric devin nge ni rom je nei turin kal ta ila technology driven agriculture tak tu hian tuna hian digital agriculture lam panga kan hala na te pima sang ten thei to ban choi kan ti chhomek zel do na chu ma te po chuanin digital agriculture kan han ti ro hian agriculture agriculture kal pui tur hian keni po technology savvy de kan ni nga ya ka thiam lo han ti rengo ai chon thiam ve zel tum hi nga ya service kan lo chung hi chuanin kan la fit tur ani kum som ruk kan tin ma chuan kan fit tur ani engko ma po ti hi mi ha na sei do kan ma na om theu te hi ke mani lung oi na tal hian kan thokem ti te bo hi mai nia ngai toila midang te lung oi na chu har sa ta kani that ta ke mo kan ti lai khan ka ti thai mo ka ti lai khan si ra mi chuan lo re bul thoni chu tiang chu kan kal phru mani ya chu wang chuan mani lung oi na tal hian thokam bu ti kan son wa chu ti chu mi ta chuan mission mo tin kan kala ngai ni tuna kan pu te du dan angi agriculture sector kan
crop te om lo chungin agriculture department hi spearhead tu tan coordinate tu tan department a min ta te hi lom tu re ya chu wang chuan kan changa ya mission mo ting kan kanga ya file te hi kan do ka ni exam nge om ti te hi kan in te na ni fo sela policy siam chung chang ate plan siam chung tang ate execution ate monitoring ate evaluation mechanism thing khan kan ngai tu na kha tun ai hian mong tai la chumi ta chuanin kan in analyze na ta na mi thiam te nan soi thin kan teamwork te kan energy atranga energy kan nei theu te synergy kan le theiam ti te in short analysis kan ti thin strength weaknesses opportunities and threats kan ti short analysis te po hian kan department le kan officer te ke mani ho poi x-ray thi ni la mi puita na weakness nge kan nia threat nge kan nia mi puita na nge ni strengths kan ni ti te po kha kan ngai to ngai ame ado lekan soi do chu red tapeism the time management hi apoi mo khop maya over time ha tho kan hre chuan kan hun chung dar ka dar kwatanga dar na chung kha kan miss do ngai ha mi hun chung a khan thei to pan ha kan tho ngai ya timely completion kan be se don chuan ke ni kha hun taka office to kan thena ngai ya hun taka hi kan ti zel ngai ya chu wang chuan red tapeism Indian bureaucracy a poi tak mai tin tam tak ti chetu ania chu wang chuan red tapeism a hian ke mani hian ha kai tu kan lo ni palen file ni thum chuang equal chuan e efficiency kha extra ngai ani chu wang chuan i file khai do ka ni kha i clear nga judicious decision informed decision kha officer chuan siam thei tur ani ti hi tumiang ron lo ni siam thei tur ni ti hi ka in cha ani mi man chu ko le hamin to del rin ta ngai sang tla kan ni ti hi kan ni am ti hin so non le la wen ni a hian nam dangin nam zum tho le de nam that chien to del lo rin tla lo ngai sang lo wa min ngai am tuna kan be sham na hi ram le nam anga nakina kan nom sak na tur ani ti hi kan thang noi na tur ani ti hi thar le ta ila thu fing ta bung som ni pali a chuan i du chuan mu hlek la ching hek ro tu buang wain cho hlek te i mut lanin i le thei mananga tlak sam na si tlak sam ne si pa yangin anang thu tam che ti kan muwa cho hlek ai chuan tho hlek zel a to pa lo thing tur a chan la ki poi mani ti kan sei lu a chuan do le chuan to lam kan hai do nga nang ma ta ni chung kan program tan solution nge ini problem ha sanesiam tu ni lo mi dan ta na mal so ma thlen tu ni tum thewang bu mi dang en ton rek lovin mi en ton tu te poin chan hi lam bu ti te po kha pen som do pu vi thang za ma chuan hola ding ta che liam ma dame i thap chum te ap pi ange hetiang nu tiang hoi lovin ram calcium ta che khuwa ve la ching nge yang tia tin din chowa kan fan man mu thu te hi kan so phur theng em thang za ma be se yang hian kan thatlai te le mi thiam te hi back to agriculture dream hi kan mang hian kan kai phak theng em bu le bal thar chuak ti pung turin lo nei tu ten hena kan le ngam tak takem chu ti chuan food security te kan soi ngam hun alo thleng ngem alo kan soi ngam tong em Josepha anga midang te tan bu zem siam tu agriculture officer kan ram hian am ani mi kudam fca kudam ring remote lo kan kuram ring tu te anom hun hi ha le lom khop mai fca bung hi chang so ma chuan thil thatia tan krista isua chuan isua chuan siam omin ama khu chuak kan ni sia chu thil thati chu kanom na turin pathian na bo se lo kani ti hi mun remind tu wendia min kai hat tu ni set kan som de to bera chuan nangmal som ni ang che ti in kan cha duwa wendia he department te chu sem tura kan po cha hian ka cha mo chu nangmal som ni ang che genesis bung som ani chang som pa pathian na bram ne na sai kha ke ni ring tu te hi mi ta tan mal som ni turin pathian ni min dia trong trai le thu soi te ni mai lo soi hi chu all sam tha le zung mang te fin na le thiam na te pathian in talen min pek sang mang hian mi lam te tan mal som na in yang bu conference to hing ta ka manga awai ni hian officer tai ma le rin tla ne zel turin in so vai in lu sa na ka na chu lo me